Dobar dan. Kao što već vidite na slajdu, danas ćemo razgovarati o dvema bitkama, Maričkoj i Kosovskoj, koje su prethodile raspadu Srpskog carstva. Posle smrti cara Dušana na presto je došao njegov sin, car Uroš, poznatiji kao Uroš Nejaki. Za razliku od svog oca, Uroš nije imao ni snage ni mudrosti da se suprotstavi sve većim sukobima među vladarima srpskih poseda. Tako podeljena i slaba Srbija se našla na putu velikog zloglasnog Turskog carstva. Na ovoj mapi žutom bojom je označena Srbija u vreme Uroša Nejakog. Takođe na mapi vidimo i posede i imena vladara tih poseda. Tursko carstvo se drugačije zvalo i Otomansko ili Osmansko carstvo, prema svom osnivaču Osmanu, a narod su bile Osmanlije. Krajem 14. veka Otomanskim carstvom je vladao sultan Murad I, koji je svoju vojsku poveo u ratove sa ciljem da osvoji celu Evropu. Na ovoj karti tamno-crvenom bojom je označena teritorija koju je zauzimalo Tursko carstvo u poslednjim decenijama 14. veka. Svetlo-crvenom bojom su označene teritorije koje su Osmanlije kasnije osvojile. Iako okupirani svojim razmiricama, Srbi su shvatili da im se približava velika opasnost. Zato su krenuli u susret turskoj vojsci. Sukob se dogodio na reci Marici u današnjoj Grčkoj, po čemu je i poznat kao Marička bitka. Srpsku vojsku su predvodili braća kralj Vukašin i despot Uglješa Mrnjavčevići, a tursku vojskovođa Lala Šahin. Iskoristivši neopreznost srpske vojske, u noći između 25. i 26. septembra 1371. godine Turci su strahovito potukli srpsku vojsku. Poraz na Marici je označio početak propasti Srpskog carstva. Braća Vukašin i Uglješa Mrnjavčevići su poginuli, a car Uroš je izgubio svaku vlast nad ostalim gospodarima srpskih teritorija. Tako su Srbijom zavladali bezvlašće, strah i panika. Nakon pogibije kralja Vukašina, vlast nad teritorijom kojom je on vladao preuzima njegov sin Marko, koga poznajemo iz narodnih pesama kao Marka Kraljevića, a središte srpske države se pomera na sever u Moravsku oblast kojom je vladao knez Lazar Hrebeljanović. Tako knez Lazar postaje naslednik Nemanjića, a glavni grad postaje Kruševac. Nekoliko meseci pre smrti cara Uroša, poslednjeg vladara iz dinastije Nemanjića, dogodila se bitka na Kosovu. Ova bitka je bila izuzetno važna i za Srbe i za Turke, pa su sami vladari predvodili svoje vojske. Srpsku knez Lazar, a tursku sultan Murad I. Bitka se odigrala 28. juna 1389. godine i Srbi su u početku imali vidnog uspeha. Veruje se da je u jednom trenutku tokom bitke plemić Miloš, koji je prema predanju imao prezime Obilić, izdvojio i otišao u turski tabor kod sultana Murata. Pretvarajući se da se predaje, prišao je sultanu i ubio ga. Prikrivajući smrt svoga oca, Muratov sin Bajazid je odmah ubio svog starijeg brata i preuzeo vlast. Miloš Obilić je odmah ubijen, a kasnije je zarobljen i ubijen i knez Lazar.
U bici na Kosovu je stradao i veliki deo srpske vojske. Zbog oskudnih istorijskih izvora nikada nećemo saznati ko je bio pobednik u boju na Kosovu. Predanje kaže, i ono je prihvaćeno, da su Srbi poraženi. Posle boja na Kosovu Srbija nije propala, ali je ova bitka bila ključna za dešavanja koja su zadesila Srbe u narednim vekovima. U narednih 70 godina Srbija je bila turski sluga i bila je prinuđena da učestvuje u osvajačkim ratovima koje je Turska vodila ka Evropi. Kneza Lazara je nasledio njegov sin Stefan Lazarević, kome je turski vladar dao titulu despot. Despoti su Srbijom vladali sve do 1459. godine. Te 1459. godine Srbija gubi samostalnost i pada pod potpunu vlast Turske. Na ovom slajdu vidimo najznačajnije podatke vezane za Maričku i bitku na Kosovu. Kako su Srbi živeli posle 1459. godine, kada su pali pod ropstvo Turaka, saznaćemo u narodnoj lekciji. Do tada, doviđenja.